yingisa mangwa yi pfumala timhondzo hi ku rhumisa. Muyingiseri Tokoto Studios yi ku tisela nkateko wo endla vunavetisi eka Facebook page na le ka YouTube channel ya vona. Vuxokoxoko hi xitalo bela riqingho eka nambara 083 958 9310 kumbe u rhumela marungulo ya wena eka email address ya ntokotostudios@gmail.com. N'wana mani vutlhari bya mhangela hi ku buta. Jiwan Solimakama vitra channel ya kona leyi mi tiselaka swilo swa xiyimo xa le henhla ku hundza ti-channel hinkwato leti mi ti tivaka. Jiwan Solimakama i vitra presenter ya n'wina leyi mi tiselaka swilo swa xiyimo xa le henhla. Hi le ka 2026 sweswi ku lo sala masiku mambirhi ntsena hi fika ka Good Friday ni ya ri so far cruise nicely aka lembe leriwani ku hundza lembe leri nga hundza ri vi na swiganga swa rona swo tala lava van'wanyana ava tshama va kha va ku na vafana van'wana va hala kaya every day va tshama va kha va ku Solimakama ikhomiwe Mozambique sweswi vanhu lavaya a va kha va ku ni khomiwe na Mozambique ni ve ri a ni mitiwe nyoka. So leswi Xikwembu xi tlangisaka swona chess ya xona xi endla ku munhu a ti contradicta na lawa wena a ti contradicta hi yexe a ti kaneta a tlhavula leswi a ti kaneta. Imagine loko a ko va ku ri ti-artist ku ri ku byi lava ku endla beef byi rhangi byi vula leswi ya ku swi vava njhani ku se mbuya mi ta cinca moko a mitiwe hi nyoka. But however ku tirhela Xikwembu a swi olovi swa vava swinene. Kudazwa kuna verse yin'wanyana yi kona ka yi quote winele ka album ya Solimakama page 1 leyi nga recordiwa hi 2003 ya ku kulaya ka Xikwembu. Vito ra risimu ri hosi ya mina. Solimakama page 1 hosi ya mina yi ku kulaya ka Xikwembu a ku olovangi. So maendlele ma Xikwembu a ma olovi ma tika. Xikwembu xa swi kota leswa swa ku sweswiwani mina for example ni khongela Xikwembu la mali Xikwembu la mali ani vazalwana vo tala ha nyuma ku bye Xikwembu ku hi la mali twanga xi ta hi tekisa swin'wana se hi ti lavisa swin'wana Xikwembu la rihanyo xi ta ku gaya rihanyo. Se u fanele u swi vula straight Xikwembu la mali Xikwembu la mali o cheleni nghena. Se ndo munhu a kha khongela kha ku Xikwembu u la mali ne leswi olovaku hi leswa swa ku xi cheka hi munhu lowo tshamaka na yena maybe full time un'wonini Timothy a nga na tintangu n'wi xave tintangu mali ya wehe. Imagine wo lo khongelele nga mali xi ku rhuma hi mali ya wehe xave Timothy teki ena xi vuli ku xave Timothy teki ku sungula u nga ta ku yana swi ta lo ni xave Timothy teki hi stave xin organize mhaka mi xo xave Timothy teki ene mali ya wena le nkarhi lowu nga ku khongelele nga mali xi ku rhuma hi mali ya wena. Loko se n'wi xavela titeki Timothy yaloye so vuwe Xikwembu la mali ene se ni yi tirhisini wa xavela Timothy teki. Xi na xitayela xin'wanyana xa swi kota leswa swa ku xi nga ku nyika kota ya mali leyi xi nga ku planela yona a hi nge i 25% ya mali leyi xi nga ku planela yona xi ku nyiketa yona xi sa xi khomi 75%. Wa xi ku byelanga xi khomi 75% ana xi ku byelanga xi yi khomela yini. Se xi cheka ku i manda na lawa wena la tikweni na lawa nkulu ledi u swi tivaka ku no matter what dinge ku vulavuli kahle xi lavalava xi kuma ku aka ntsonana xi ku lawa akela aka ntsonani yindlu a wu lava ku xi disappointa Xikwembu ne
ene a wu lava ku tsakisa nala wa wena aka Ntsonani, akela aka Ntsonani yindlu. Ene wa swi tiva ku vo aka Ntsonani i genge liya yo a yi ku rhandi ma Xikwembu xi huma hi dyona ku hayi n'wi akeli yindlu aka Ntsonani. So hi mhaka ku twisisa ku u nge xi disappoint Xikwembu or u nge ali u endla swa lediya dyo tshama timitiwa hi hlampfi va nge dyo Jonas na u nga ta tikuma u mitiwa hi hlampfi ya ku phela ku hala u ala ku ya kona. Se i di akela, and mind you mali leyi lavaka u na 25% and a wu swi tivi ku yi tata leyi n'wanyana. U teka mali leyi u nga na yona ku na di akela hi mhaka ku Xikwembu xi ri aka Ntsonani u lava yindlu. Loko u heta ku aka kumbe u nge se heta ka ha xota na roof, di sungula ku ma swo boha ni akela a ni wa swi ta ku ni khomi swihundla swa yena na. Loko ka nga ni akela ni ta boxetela hinkwaswo o ncenga phela ni n'wi tivela ngo dama. Ene i teki byimalani bya wehe i ti karhate dyo di ku a swo boha u di endlela. Ene nge tshiki swo boha phela hi ku i la ta tsakisa Xikwembu. Ma swo swi borha njhani? Ni n'wi tivela ngo damani. Na loko tshika ne loko va kha va aka ni voni swo tala ngo hi mfoni ni nga ha no swi vula. I fane ala yi kha ya mahlweni loko i kha i tirhela Xikwembu i di hetisela khadi ku vulavula ku biha hi ndlela yaliya. Loko i di approach mara wa mi ni vulavula ku biha so hi tsona ni kha ni mi zama hi ku mi akela yindlu ku a ni te ni la yindlu na a ni byeli mani. Mi kha ni hlupheka ni adaptini ka vusiwana bya mina i nge ni byeli. Di komba ku a di ku ncengi. Ene mhaka ku a wu endleli dyona u endle Xikwembu i boheka ku ya mahlweni. Swa vava ku tirhela Xikwembu. Ivi i fostela hi ku tiva ntwanano wa wena Xikwembu i di hetisela yindlu yaleyo yi va complete. Ivi Xikwembu xi ku languta xi ku ya n'wana wa mina u tirhini i akeli nala wa ye yindlu a yi heta hambi ku ri na swivulavula, a yi heta hambi va kha va n'wi tseketsela, a yi heta hambi va kha va ku a va nga yi lavangi yindlu ya ku akeliwa hi yena. Mo ni n'wi nyika 75% ya yele a yi sele a ti dye mali ya yena. Se xi ku nyika leswi a ku ri khale kho swi kombela ka xona. Xi ka loyi wa nitwa wa ni yingisa and wa fostela swilo hambi swi kha swi tika na n'wi blessa xi ku nyika the other 75%. Se u sungula ku nyuka na u kha u twa 75% leyi n'wana yi nga nghena. Se vanhu va sungula ku khokasa. Ri kuma ku mali riza leri. Se leswa swa ku rizi na ngo swa ku tlhariha swa ku mara loko mo swiyana swilo swi sungule laha di nga akela aka Ntsonani yindlu. A hi veni fair guys. I munhu wo a huma i nala wa ye a n'wi akela yindlu. Lava a tshamaku na vona vo Rexon va ri hava tiyindlu mara wa nga va akeli ene ti brata a yi ti kulukumba. A huma hi nala wa yena la a ku tekiwa tilaki la. Loko a ku ri ku swo pfuna a ta pfuna vanghana va yena. I tilaki ta akani letiya. Se ku landziwa na ye Tsonani hemfo xiza lexi xi teki tilaki ta wena na ti. I xivona xi ku akeli yindlu kam ene u kha u xizonda so. Bishop swi tiva ku a xizonda laha yi nga xikonyolola i ku a wu te hi la yindlu na a xi fanele xi tshikini mara xi ale kha xi fostela hi ku tilaki ta wena a xi ti lava va xi byela la xi nga khendla kona ku xi fanele xi ku hetisela yindlu. Loko xi yi tshika xikarhi a swi ta swi nga endlangi swilo leswi i tilaki ta wena. Se a ke xi nge ka Facebook xi ku tilaki ta hina ta famba.
i ku tirhela Xikwembu ene Xikwembu xi lavi dona dedadanala se u gcina u nga ha tsakangi na loko xi ku blessing ni mhaka ku blessiwa ka wena swi ku vangela milomo hi July kusukela la ka July ku ya fika la ni nga ta humesa kona album ni ta va ni kha ni mi hlamusela xitori xa le Mozambique kusukela hi ti 17 ta September 2025 ku nga lembe leri nga hela ntani ya xigimeta aka ti 25 ta December 2025 so ni ta va ni nga ni mi hlamusela hi step hi kona ni nga ta va ni ri na nkarhi wa kahle wa ku ni mi hlamusela hi swona so mi swi langutela sweswo von'we mi nga tlhariha mi ta kota ku vona na matirhelo ma Xikwembu because veri swi lava munhu wo tlhariha ku a kota ku vona ku letiya ti tlharihini i nga vi mbara byo n'wana xiguru swa ku munhu a nga chingeliwa hi xilexi na we i nga na xo i hleka swinene sweswiwani mina ku ta munhu laha fika ku hey Masterpiece na dinhloko ni ku wa ni tshama ni dinhloko dya Masterpiece ku ri ku na damage tano loko hi hleka loko hi heta ku ba jokele ku na high possibility ya ku hi va hi kha hi hleka wena mara mbara leyi a yi titwi ku na yo yi tshama kaya vhele na vuya Fine. I'll do it myself. Takata Studios. Home of technology. I will look for you. I will find you. And I will kill you.